Shubor nakaslem jong unong san hima. Usamla Prangki buam ubedang arprais nam karta ubedi urang yelek kai wing jong ke Shillong le jong FC. Ulapen pau ba judom lada kipat ba ki Juperta ki hela haba ukum ai bakla ke bol sha uparalok Henry upenlet jingmut bet yalade ha ke jing yelek kai. Usamla Prangki buam ude shnong trai na thangbuli ke bahap ha West Gentle Hills District ulas dang ban yelek kai football bat ke Shillong le jong FC haus nam arja khatnyo Henry haus nam arja arpau ularung sha ke Bengaluru ha ke second division ke I League bat ha ke FC Goa haus nam arja arpulai. Namar ba udan ha FC Goa da yok ban yelek kai bha kumta ban pen I ke sap u Prangki ulawan phai biang sha ke Shillong le jong FC haus nam arja arpulai bat ula yok ban yelek kai ha ke ni ke Duran Cup arja arpusau kebelalong hanong ba Shillong. Kumba kipat ba ki pertai ke kerteng jong u Prangki ha ba u yelek kai hamadan JN Stadium Polo u nong san hima ulalet ye kenduk kerpang ye u Prangki kat ba udang kilan met hamadan Polo badai jong ke SSA Menta ke sengi ningkong bantip ke jingyai lenti ke jong u bat kumno ke jingpen kre haba ke Shillong la jong ke ne khun persha ya ke East Bengal ka kenhun na Kolkata ha ke quarter final ka banlong ha ke atphui tarik menta ubnai nailar arja arpusau ha ke por nyobeji janmiet ha JN Stadium Shillong ha ke jingkran bat u Prangki ulaya thu baki rang yelek kai ke Shillong la jong ki lapen kre bha ban yora ke jingjom ha ba yelek kai bat ke team ke badan ha ISL ke East Bengal Kumta ula kerpat badan kami ke jingkershan jong kipat ba banwan hamadan Polo ha ke arphui tarik menta ubnai kenang baki rang yelek kai kin lek kai bha ban yok rung sha ke semi final Kublai pi baro kipat ba ki baju kershan ya ka channel ke jongi unong san hima Tementang adon hangne bat I wei peliar I bakkan saya jong ke Shillong la jong ya ki ba kipat ba ki baju perta hamadan Polo ka por bakang yat kene ke Duran Cup ban menta ide Prangki buam Isa tenat bangi keduk menta bat I Prangki buam ku ba pi kipat ba ki lawat banong ban liwat iba Prangki tementang lai kenduk markmat hangne hadin bak nang sedap ban practice namta kene ke jing lakai joka quarter final tementang in ya ba syakmat ke jing keren ke jonga bat pi te sama Prangki pi thole mingi sobanya syakmat pi den ega snong ban ka kerta jong pi lakat nosnam bat naduk meno pirung haka Shillong la jong ngade nakasnong tangbuli apo West Gentle Hills District te ngalastang Mendari mencuang lajon haga ayu Shillong la jong haus nem arja karnyau te hadin nang topat haus nem arjara arpeu ngale jon no bat kanega Bengaluru United Skindation I League te nang topat ngale jon bat ka FC Goa te menta last year ngawan pai biang bat ka Shillong la jong ti sotenat ba pi blai pion pai biang ba Shillong la jong nak e ga daw ba pion pai biang ba Shillong la jong kowe bangan pai Shillong la jong namar pet kumha bangan don FC Goa kedai ka klub ISL Amno chance bahapan lekai te ta kowe bapelong nga bangawan sine bangan pen ibiang ya ka tak sap mo ka bangan don aku pan long ban pen ibiang ban lekai bhang ne ban yo offer biang klub bakam biang kamu tementang net bet direct sa quarter final ka quarter final pine kun bat ka East Bengal ma na Kolkata dia kumlo ke jipun kre jong pi mentah ba pine kun ya ka quarter persya ka East Bengal angin satu kalong ka game ka bay angin ka East Bengal ka ka klub ISL bat kilong ki don ki piar bakan sai ki foreigner ki Indian players te nre wala ka taru ngilong di balapan kre long ban yakun percaya East Bengal ngiru long respect East Bengal tang balong ni nyakun bang yo ya ka tingjap long sotuna ta pine kun hang ne haban Polo kadai ka arpoi tarik am hai ak pornyo gaje tapi ya thole mengi phai khindiat chaden haba phila kai bat FC Goa pi lakai ha man ka belakai pi yang pedang ne hakmat ne ngale sha winger macam la pedang ro tang bam ta bun hi bang ngale sha wing pi pong jersey bagat no bak bak tip kan riu beli ki bak ki pertaba ka teng jong pi Prangki long pila kum no pila kai ba ne kum no kai bak bak ta ta ngam tip ka song hagi pai ba long le se ka long baki sno tanat yang ane ngam tip long song long giit yang ane ngam tip long try ka don ka air kai bagi pertama in pai kinder ni kene kejila kai haka persaya ke FC Goa ni habang ikran bat ina punya baki player ki omba pisa tap hadu drugol last pila gai bat ka FC Goa tim menta bat de pisu ko mo ba pi pat pila yo ban tap gol bat pi dron ro ka Goa kalong ka tim ka baklan long rewala ka taru long ni kalong ka game kaya khat Indonesia ngatrai ki chance kambun mangi long ki Goa ki lek ka ball position mo tang bang ngatrai ki chance dei kambun mangi tang bang mlapat ban tap gol ke aro ngayo chance tang bang mlapat tap gol kermen nang ne skmat game rangwan ngan long
Yo tabgol na. Oh, ya tabgol mo. Hakin ni gijila kai baru lai teli piyop tabgol. Em. Payah tabgol. Pinai tang supply ball kan bang. Hai. Tapi ya tu le mengi hakin gijila kai ber FC Goa. Ha to por pi tap so ma pi. Hai. Mo tu player jong pi ber tap Oh Marcos. no. Dia balai fit pisah tepat hadin kumasan minit ne, 10 minit pisah tepat balai ni kadang. Ka do bang tip ka dei bagi ko wa giok ka dei ka counter attack long giok counter attack tau tu piat jong ki long yo na wing te bit long sport long shoot no fast post lah ka bal karong baka fast post te long entah counter attack dei bagi tip. Haji Syah kipajba kila pertab ha. Kipajba ro kila bon bah to sini. Dia balai pimla ban penjok, balai pim yo ban tap yang sakawe gol ban tam ya ka FC Goa. Ngila ele perselang ban tip gol re kam urlong kan ka dei ka football ting long yo ke chance long la tip long ka pat jong ka football mah. Pisim ni balada tu gol kiper jong ka FC Goa kenjat. Yo tu player jong pi. Habala yo free ball. Pisim ni balada kenjat pila yo ka gol tu. Hai dari bam kenjat ke tu try ka dei sur gol nam don defense sedin. Gol kiper lami tengah try la yo big Marcos long sang berke gol. Haba uri free ulah bayar no goalkeeper. Pi pisa stang katway na kasipel. Ti pila kai katway kasipel te balai pimyo ban tap gol hatau por way kai tang katway kasipel. Aku tahu por de bau yar kat de ngatrai prapeu mitch de hadin nang te bal yo kat tu goalkeeper nilai yo bun hagi chance. Tabang nyulak 4 kali ban tap gol. Tahu mah. Ti pi shalong pi sah ni ha. Sah nong thamai. Tapi mentah pi ong balap krek berka East Bengal. Kan sengi kan bampuar pi batin praktis hadin bapila kut ka jing kai berka FC Goa kan sa sengi ai bang mentah ke sengi long menin ni praktis mentah ke sengi sahabat lasai tak pala sai lasai sengi pat ni don game mat ke East Bengal ika East Bengal kadai ka tim ka ba pi complain pinla kai hari hajakala jong pis ngau kumno rai pi sunggan jikelman ba pinjap rai ha dan jingkerman bang jap kaweru di lembaga jingkersan jong di paiba ki ba ai kersa ni nak por nak kemen bahkan ni game bat ka East Bengal duk kinwan bang kumju kampun sisu ya kelas game te mangiru ngiyo mesim kum player long ha teng dang latat kum player teng dang ki fans ki peta teng ngiyo mesim ngai ia por bang ipet kai ki perta teng da pi baklau kenjat teng pi kum bakla ai bol ki bak ki dom haya pi long pisau kum do to por bak ki dom haya pi pai ba ti don la ka jong mo long mangi long balai kai pai ba long don ka jing mut long kila ban keren long da kin mangi pat long hap concentrate yang tu game bagi lagai long debat sengap kan pai ba keren kusap mo tapi don em ka por ba pi dom en teng la thaj ma teng bakla te ki bak ki dom pi pim don em ka jing dom em ngam don ka jing dom bang ki pai ba long kila ban keren ka don em ka por ba pi kum sap ki pai ba em dal lagai te long jo kam sengap su long concentrate itu game bagi lagai ke jing per pi player pi lagai hababun pai ba buat pi ka sabar baduna kin kersan pi ke jing per ka jing per te ka we ni kam tam ni hasilong te ka jing long ka man game long pai ba ki wan bun man sport yang ni long ka ai sim kan yang ni bangin ni ro ni la man lagai pa teng dang la thai do ni la ban long kam ayu kan long teng la thai kam yo sim long baga jing kersan long ki ma te sabar pat long kiduna ki nong pikai teng tol mangi balak karo krim ki pai ba long ngau tenat kan balak kai muki ki presnong pertaro ki ong no ki bun am kersan pi ki bun wan pikai terus ni muki film tiba perlok bahyang perlok pai ba jong kanong ba selong kin wan haka ar ko jarik mo hai film ti te kendiat ba riki ba Frankie mo ti kumno pi poy na kamil kai football kendiat yo piden na Tambuli pi poy ban kai football nongkong te the house name Arzakat Ar ba the house name Arzakat we ba one try ha sai Shillong te sajit ang topat one jan house name Arzakat Ar hapo Sport Authority of India Shillong te Arzakat Ar hadu Arzakat San ngadon hapo sai nong topat Arzakat San ngali jan no Syarial Waindo di coach Bobby di balakot yang Syarial Waindo te di mai balakot de nang to kan mga judge Waindo Arzakat nyau pat ngawan jan sa Shillong lejang hapo sai to po de coach likini kan ba di balong ru asisten coach jong ni last season keduran kop pinang yule mentakasin musnamnya pilo ya macam musnam ala lekai berentah lah license ke Bangkong ngalekai na FC Goa turu piyo lekai kada ke klub bareng oh mut betul last pi kendu buat ke FC Goa tak tahu pila kam tutur kami lekai dia kayak kubar ke kedu syekipet ba haba kajing lekai kan long satang kemba cisngi arsni e ba poy kedu aku direct
Kai ke jing kerpat jong pi kai kubur jong pi syaki paj ba jong ka nong ba shalong. Agar pat ekipaj ba sa sisin bakin wan ai biang nyanyi kajing kersan kum bagi ya kersan nakapor sakapor man di game te kemen bah kene ka game kapan sawan ru wan kersan biang nyanyi mang ba kajing kersan jong ki mangiru kum di players long ka klub niok musim te nak kemen bakin wan biang ken sa sisin. Kabadiru ka quarter final long ka de ka knock out mah. Ti kuliah sibon sa sisen ton. Sibon Aku bagi paj ba kila pertang ngim di ithan lamar ngipet na janga ya pi ma ka dot pi di usnga dang kerten. Ti paj ba menta pin i ba pringki te de pikendu hang no ro da ku blai ngi segam ba. Lemba ka jing kersan jong paj ba ma piru pinang ya musim. Kai ka thong ka jong pi harin ka jing la ka jo kana duran kop. Pinang ton sakai pa ka thong na kalian jong pi kum rang ila ka. Katong jong ni kum ke klub kum players long hadin gadan kop ngidon saka I-League. Long ngidon saka I-League ni haban krepat saya ka I-League. Kita juga main ba ka sholo jong kan yorong ISL na season kesengi na piru pun yo. Ngadon gajing kermen bangin sarung ha long season kasini bangin sarung ha ka ISL. Kumbagi paj ba kersan. Kumbagi paj ba kersan kemen mangiru kum player ngila ban ai long kata ka gajing lekai ka bai tenan. Mar ba kipaj ba ang iha to sen kila wan lup nanong kentong. Teteng ki dom lo da kipaj ba kila player kim lekai ba. Ti try piar lekai ba. Hai. Kan paj ba kin lek pai da gajing kemen. Tinggi sekian ba lada job pinyakun semifinal hang nasional na pinyakun coba. Kata te ngin patip ngatry tadi bagi job long kila ban pelong biang ni hasilong namar hakol kata mata long Dor kejiki dong jengaki. To dan ni sekian ba lada ka sholo jong kan job ngin yu ibiang paj ba semifinal mo. Ba kuliah sibun ngin sai kedupan. Kulis bon fair.